GZS Združenje kemijske industrije je skupaj s Hrvaško gospodarsko zbornico in deležniki na Brdu pri Kranju organiziralo že 13. tradicionalno slovensko-hrvaško konferenco o plastiki. Tema letošnjega dogodka je bila Evropska strategija za plastiko, ki postavlja ambiciozne cilje in jih bo moč doseči le z medsebojnim sodelovanjem vseh deležnikov v vrednostni verigi za plastiko. Skupaj želimo najti nek skupen cilj in pot do njega, da bi čim več plastike reciklirali, predelali ponovno in integrirali te materijale v nove proizvode. Seveda pot je dolga, po eni strani je to stvar okoljevarstva, po drugi strani pa vsekakor moramo povabiti k sodelovanju tudi tista ministrstva, katera nam lahko pomagajo financirati to preobrazbo gospodarstva. Največ pozornosti so udeleženci konference posvetili temam, kot so izboljšanje sortiranja plastičnih odpadkov, uvedba ekodizajna, recikliranje plastičnih odpadkov v kvalitetno sekundarno surovino in izvedljivost evropskih zahtev za spremembe na področju plastike. The task of the industry to supply and to prepare the best solution for the packaging, for example, to facilitate the recycling, but also at the end of the life, for example, in chemical recycling, in order to use and to recycle in a chemical way what is not possible to recycle in a mechanical way. Cilj konference je bil med drugim tudi vzpostavitev delovne skupine, ki bo iskala rešitve in priložnosti za deležnike celotne vrednostne verige za plastiko in plastične izdelke v vseh fazah življenjskega cikla, s tem pa omogočila lažji prehod v krožno gospodarstvo, ki ga zahteva Evropska strategija za plastiko. Everywhere I go, I am never tired of repeating it. Plastics is a fantastic material. It enables an endless variety of applications. It is essential for achieving a circular and low-carbon economy. But the way we often use plastics has created environmental problems. The Commission launched a pledging campaign to take up recycled plastics and convert them into new products. Companies in the plastic value chains were invited to pledge to produce and use more recycled plastics. The overall objective is to ensure that by 2025, 10 million tons of recycled plastics are used in the EU every year. To bridge the gap between the supply and demand for recycled plastics, the Commission launched the Circular Plastics Alliance. The Alliance is a group led by the plastic value chains. Its aim is to support the value chains in achieving the ambitious but realistic 10 million ton objective of the plastic strategy. For this to become reality, the value chains need to come together and work together. Rešitev ni sežig, še manj zakopavanje v deponije. Gre za to, da je pač najboljši pa najcenejši način mehansko recikliranje, medtem ko te mešane odpadke je zelo težko mehansko toliko ločiti, da bi se dali reciklirati. In zaradi tega so zdaj zadnja leta zelo moderna postala kemijska reciklaža. Tu pa vidimo, da individualno, da bi kar vsaka majhna firma ali pa katerakoli slovenska firma sama to organizirala, ni rešitve. Samo ta suradnja i međusobni dogovori mogu u stvari pomoći da se postigne onaj cilj koji je stavila Europska strategija za plastiku, a to je vraćanje reciklata natrag u proizvodnju i kreiranje novog dizajna koji čuva resurse i koji će pomoći da ti resursi budu učinkovito ponovno upotrebljeni. Današnja konferenca v bistvu nam je povedala tudi, s kakšnimi izzivi se soočamo, predvsem na strani industrije ali pa se soočate na strani industrije in kaj nas čaka. Čaka nas veliko dela, bom rekla, tlakovana pot je,
Strategija o plastiki je jasna, tudi nameni, bom rekla, strani Evrope so nekako jasno povedani, kam želimo priti, kakšni so cilji. Sedaj seveda tem ciljem treba slediti, ne bo lahka pot, predvsem bo pa treba veliko narediti na ozaveščanju, predvsem prebivalcev, naš samih, da bomo premislili predno, kaj kupimo ali res potrebujemo in če bomo že kupili, da bomo na pravilen način potem zbirali, zavrgli oziroma mogoče preprečili, da sploh do odpadka pride.